بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. النهارده يا جماعة معانا عظمة بتتعمل في مول مكة للمفروشات، الله أكبر. ومعانا عظمة النهارده يا جماعة في شركة كوفو، حاجة يا جماعة عظمة العظمة، حاجة الله أكبر، حاجة بتتكلم عن نفسها ما شاء الله. عايز تعمل إيه بس يا أبو الله؟ نصلي على النبي كده يا جماعه صلى الله عليه وسلم. ها رجاله هايصه. ده يا عم رزعنا. حد يا جماعه يقول لنا كده الصوت والصوره اخبارهم من الاول عشان نبدا نتوكل على الله تعالى كده، عشان انا هوريكم النهارده حته حلويات. معاه طقم سرير يا جماعه النهارده ب 125 جنيه، طقم كرانيش بجوبير من شركه كوفو ب 125 لاكتر شير، عشان ما حدش يفهم غلط. لاكتر شيء، اكتر شيء معانا يا جماعه يكسب الطقم ده يا جماعه بفضل الله تعالى. بصوا يا جماعه الجمال، الله اكبر. النهارده يا جماعه معانا شويه حلويات، معانا يا جماعه ابداع في طقم السرير الام تي ال بالجوبير والكرانيش الساده، حاجات مبدعه. معانا طقم السرير كبير واطفال، ومعانا كوفرت يا جماعه تركي 100% النهارده. هنشوف النهارده شويه شغل. بص والله اللي ما يشوف اللايف ده بص خسران. معانا يا جماعه كوفرته مش موجوده في العالم كله الا في كوفو. انا زي ما بقول لك كده، كوفو البراند الاول في مصر النهارده. عامل لك كوفرته النهارده يافته اليافته، حاجه الله اكبر، حاجه الله اكبر، حاجه الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. طب معانا ايه يعني يا استاذ؟ هنوريك دلوقتي. تعالى يا اسلام نبدا نتوكل على الله. هنبدا نفتح ايه؟ افتح لنا لون حلو كده يا اسلام، ولا رايك ايه؟ نفتح ده؟ والله ما مزعلك. امسك كده يا اسلام، امسك كده. بص يا جماعه، بص هو الراجل قال يا عم الحاج قال لك ضحي. انا بقى بص، انا هضحي يا حاج. ضحي يا ابني، ضحي بقى، هو على حسابه. ضحي. هو قال لك ضحي؟ هو الحاج احمد ايه؟ والحاج احمد يقفل. تعالى بقى انت هنا عشان ايه؟ ايوه اهو الحاج احمد ايه؟ يقفل. عشان يقفل ايه؟ امسك كده يا باشا بعد اذنك. اتفرج على الجمال. حد يا جماعه لا صوت والصوره كده عشان هنوريكم العظمه. هنوريك النهارده. شوف بص. طب ايه العظمه اللي هتيجي النهارده؟ امسك كده يا ابو سيدي بعد اذنك. اتفرج يا باشا على الجمال. بصوا يا جماعه الطقم ده يا جماعه ام تي ال، بس الراجل بيخترع لك فيه، الراجل عامل لك شغل فيه الله اكبر. كورنيش يا جماعه قطن، ده قطن يا جماعه. ده يا جماعه جوبيره كتان زي ما حضراتكم شايفين كده، وجوبيره يا جماعه اهي. ايوه هات يا اسلام بالله عليك التفاصيل بالله عليك يا اسلام. بصوا يا جماعه كذا مرحله مش مرحله، يعني مش مرحله واحده، انا كده خديه اهم حاجه يا جماعه التفاصيل. طب بقول لك ايه؟ تعالى بس امسك يا استاذ رمضان. حاسس انت استاذ رمضان هتفرد الملايه ولا ايه؟ لا ايوه هنفرد الملايه. بقول لك اعمل لك ايه في المخده بقى؟ اتفرج يا رمضان، اصحى معايا يا رمضان. الله ده بس انت عضلات بقى، الراجل بيشد عضلاته معانا. بص يا جماعه ده كيس المخده دوت يا جماعه قماش قطن يا جماعه ساده. بص يا جماعه ده، بص اتفرجوا هنا. وبعد كده يا جماعه ايه؟ حته ام تي ال يا جماعه عشان تبقى بنفس الشغل بالظبط. اتفرج بس يا جماعه برضه. اتفرج كيس المخده. امسك كيس المخده ده يا جماعه يعتبر برضه الشغل ده يا جماعه في كيس المخده ده بيبقى شويه. اتفرجوا يا جماعه الجمال. بص يا جماعه، الله اكبر. بص يا جماعه سبحان الله، والله احلى قرفه في الكون مول مكه. شفت الحته دي؟ حته خطيره صح؟ انا حتى بوم بص ده بقول لك ايه، ولا افتح مش قوي كده. استنى فتحتها ازاي؟ ده صعب. انا عشان افتح حاجه زي دي كده واخد تصريح من الامم المتحده بحقوق الانسان. افتح يا ابني. خد يا رمضان فوق البركان. امسك يا رمضان. بص ده امسك. اتفرج يا باشا على الطقم عامل ازاي. بص يا جماعه زي ما هو كده، زي ما هو. تخيل ده كده يا جماعه طقم سرير في اوضه اطفال، في اوضه كبير واطفال. ايوه ده اطفال، لا ده كبير يا جماعه بس منه الاطفال بالظبط. اتفرج يا باشا على الجمال. طب شوف المقاس بقى. استاذ رمضان ابو العالمين حموده. امسك يا جماعه المقاس قد ايه؟ اتفرج. الله اكبر. بص يا جماعه بتاع الملوك والله يا جماعه ده مقاس مش صغير. كينج سايز الله اكبر. طب يا جماعه الله المكان يا جماعه مول مكه للمفروشات، مدينه المحله الكبرى، طريق المحله طنطا، الكيلو 6 امام قاعه دهب وقاعه السراي. عايزين يا جماعه يلا اول ما نوصل 100 اسلام كسب لي حد من اللي عامل. طب يلا يا جماعه. طب اقول لكم على فكره انت قلت فاضل لنا 4 يعني خلاص. 101 شوف مين اللي مشاير. 101 يلا يا جماعه. طب تعالى كده هنشوف مين اللي مشاير. مين اللي مشاير؟ مفيش حد مشاير قدامي دلوقتي. ها يلا يا جماعه، مين اللي مشاير؟ خلاص ابو توت اول واحد. ابو توت الف مبروك يا ابو توت. الف مبروك. الطقم ده يا جماعه ب 125 لابو توت عشان الشير بس، مش تعملوا 125. ده ب 125. طب انا مش صغير ده 125. 125 عشان الشير. طب انا مش اخش صغير دلوقتي. بص صحابي ازاي ده ب 125 يا ظالم. انت اخش صغير. طب بقول لك ايه، تعالى كده شوفوا الوانها يا جماعه عامله ازاي. شوفوا الالوان. ايوه يا جماعه اول ما نوصل 150 طقم تاني. طب يلا يا جماعه 150. عايزين نخلص الراجل ده النهارده يا جماعه. عايزين نخلص الراجل ده النهارده. الراجل ده شغلته الفينش. دي عامل لك بص. طب لو جينا النهارده، لو انا النهارده ما عنديش ضمير وذمتي شمال،
طقم تركي 100%. مثلا طقم تركي بيتحدث. مثلا لا اشوي واقلي واعمل صوابع. لا ده يا جماعه طقم ايه؟ طقم مصري بس مش مواصفات خاصه. مواصفات خاصه. طب ايه تاني؟ يلا يا جماعه، احنا قلنا 150 وهنكسب تاني حد معانا. بص اتفرج على الالوان بالله يا اسلام، النبي يا اسلام اتفرج كده يا اسلام. يلا يا اسلام اول ما نوصل يا اسلام على طول عشان ايه؟ يلا يا جماعه، هو بص يا جماعه مدينه 150. المحله تبقى يا جماعه الناس اللي بتقول القاهره بعيد ساعه وربع تبقى قدامي، لان انا على الطريق مباشر ولا يمين ولا يا جماعه بص على الطريق مباشر. بص يا جماعه، هتعدي الناحيه الثانيه على طول من مكه يا جماعه في ثانيه يا باشا. اتفرج اتفرج يا باشا على الحته دي بوم. اللهم بارك. بص يا جماعه ما شاء الله عظيم. الله اكبر. طب ايه تاني يا استاذ محمد؟ تعالى يا استاذ محمد هيبلعك النهارده. اتفرج بص يا جماعه، الحته دي جامده. روقان السنين النهارده. امسك بص يا باشا ان شاء الله. اللهم صل على الله. والله بقى الحته دي بقى دي قتله بقى. بص بالله عليك. طب بقول لك نكبر شويه. ماشي. 100%. يا جماعه طقم تركي. بص يا جماعه، في القطن ستان، قطن مش عارف ايه. اللهم صل على 260 يا جماعه. طقم تركي 240 في 260. احنا بنكذب كده. ده طقم يا جماعه مصري بس مواصفات تركيه، مواصفات عالميه، مواصفات رقم واحد في المواصفات. بص يا جماعه الكلمه بتاعت التركي يا جماعه اسمها بص ما بنكذبش. لا استنى، مين التركي اهو يا جماعه عشان ابقى عشان ده كله يا جماعه. احنا كده بنكذب يا جماعه، احنا بنهزر ماشي بنهزر. عايز اقول لك احنا بنكذب، احنا بنكذب. ايوه امس. اللهم بص يا صل على جماعه. النبي. طب بقول لك ايه؟ قول يا باشا. طب ده ايه بقى؟ ده ايه ده بقى؟ ده ابو شفه. ده نسميه ابو شفه. ابو شفه. ابو شفه في النادي شفه. استنى ايوه دلوقتي. بوم. الله ايه ده؟ هو حامل عشان بس عشان هو حامل. لا عشان عشان الاضاءه. لا طب اضاءه. طب استنى. ايوه يلا يا جماعه 150 يا جماعه طقم اطفال كسر طقم 125 يا جماعه. بص هو ولا هو حامل. ايوه كده. لا هو في بركه. في بركه. ده في بركه. الراجل عامل لك بسم اللهم صل على النبي. بص اللون ده. بقول لك ايه؟ نضحي ده يلا. يلا ضحي يا جماعه اطفال اهو. كم؟ اول ما نوصل ل 150 ب 125 لاكتر شير يا ده يا جماعه طقم اطفال ب 125 لاكتر شير. اكتر شير يا جماعه. هو الطقم ده والله ما بالسعر ده. ده يا جماعه فوق 500 جنيه عشان بس احنا بنضحي النهارده بيه. يلا يا جماعه عايزين نخسر الراجل ده النهارده يا جماعه. خسرني اللهم صل 125 يا جماعه اهو الطقم. يا جماعه يلا يا جماعه اكتر شير يا جماعه ياخده ب 125 جنيه. اللهم صل على النبي. ده ايه بقى يا استاذ محمد؟ اتفرج بص كوفو. بصوا النبي. ايه ده؟ يا جماعه براند النهارده. دي ده براند يا جماعه. ده اللي كده اتحطت في بص في مديح يا جماعه. بص بقول لك ايه؟ طب ايه تاني؟ عامل لك البوستر هنا فين؟ عامل لك البوستر هنا برضه يا جماعه. ده يا جماعه 6 قطع. يلا يا جماعه الشير معانا كده يا جماعه يعني شايري مثلا. يلا بص هو لسه طالع من الجيم وصحته فاهمين يا جدعان. اللهم صل على النبي. طب ده ايه بقى؟ امسك كده. الله اكبر. بص يا جماعه ده طقم ياخد ايه؟ اللي يجي على حمه هيسيح في دمه. اتفرج يا باشا. يلا يا باشا اللي عنده اخد شاير الله ولا عنده مثلا. ده يا جماعه مقاس اطفال. شاير له صحباته كده عشان اكتر الشير يا جماعه. طب 125 سواء كبير او اطفال. بقول لك ايه؟ امسك كده يا باشا بعد اذنك. صور مع الجمال. لا تعالى بعد اذنك. تعالى اسلام. تعالى سليمان. الله اكبر. سليمان ايوه. فكره هنفرد الطقم ده برضه مش هنسيبه كده. الطقم عامل ازاي؟ الله اكبر. هنفرد اهو. بص يا جماعه ناخد الروقان بس. شايفين يا جماعه المقاس برضه يا جماعه. ركزوا على المقاس كده برضه. عامل ازاي؟ الطقم عامل ازاي يا جماعه ركزوا برضه على المقاس معلش يعني. بص برضه ده اهو. تعالى يا جماعه الطقم المشجر اهو يا جماعه او القماش المطبوع. بعد كده يا جماعه جوبيره بطقم يعني قماش. بصوا يا جماعه ما شاء الله. لا يا جماعه احنا ده جميع كل المفروشات يا جماعه من الالف للياء. بص من الالف للياء. بص يا باشا فوق اهيت ما فيهاش قطيفه. كده بنعمله يومي النشره اليوميه على المفروشات. عايزك فيهم برضه في لايف تطلع برضه توري الجماعه برضه الادوار بتاعتنا برضه. الله اكبر. الله اكبر. عايز اقول لله. وبعد كده يا جماعه حته يا جماعه ده لون تاني خالص اهو. ماتشنج الوان ده يا جماعه ساده. الله اكبر. الله اكبر. بعد كده جوبيره. بعد كده ايه؟ حته يا جماعه ملايه. ملايه اهي. طب الطقم بقى الملايه. افرد بقى يا باشا كده. هنا حمو. امسك بالله يا حمو معلش. بص هنا يا حمو. الملايه بقى 2 متر يا جماعه صافي. اتفرج يا باشا على كده يا باشا. بص يا جماعه اهو. الله اكبر. بصوا مقاس الملايه اهو. بص يا جماعه مقاس الملايه عامل ازاي. ده طقم نساء اطفال. مقاس الملايه بسم الله ما شاء الله. ده اطفال يا جماعه. اطفال ده يا جماعه اكتر شيء. اول ما نوصل لل 150 اول ما نوصل ل 150 يا جماعه الطقم ده هياخده ب 125 جنيه. الطقم ده ب 125 جنيه يا جماعه. كام؟ الطقم ده يا جماعه معدي 500 جنيه كمان. اه يا جماعه. اتفرج. مول مكه يا جماعه جو خساره. هو مول مكه جو خساره. طبعا يا جماعه نص ونص. اتفرج. طب خد يا باشا بعد اذنك ده. بعد اذنك خش يا باشا على كده. اه يا جماعه ده شوف على الالوان عامله ازاي. اكتر شيء يا جماعه. بينقي لك طب 125.
اللي لسه داخل يا جماعه اللايف دلوقتي، اكتر يا جماعه، اكتر ناس هتشير هتاخد طقم اطفال ب 125. اول يلا حاجتين. بس. تعالى هنا، طب تعالى. انا لف بس اهو. كوفو بقى بيبدع تاني. ايه بقى جايب لنا ايه تاني النهارده بقى؟ تعالى يا اسلام كده. جاي لك يا باشا. جايب لك طقم، جايب لك يا جماعه كوفيرت شراشيب. بص يا جماعه الكوفرت عامله ازاي. بقول لك ايه، بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه اتفرج. ودي بقول لك ايه، انا بعمل حركات النهارده. ودي. بص الملايه التطريزه عامله ازاي. يا جماعه الراجل ده استاذ فينش، عشان كده لما يبقى الفينش يبقى نص كوم لازم نعقب، لازم نتكلم. بقول لك ايه شكلها جامد. تعال بص على كده، تعال بص على كده. بص انا بص فكده شكلها جامد. تملي معاك. تملي معاك. اقسم بالله بص الراجل عامل لك كل حاجه. بص يا جماعه. الراجل عامل لك الدلع كله. اتفرج. بص يا جمال، بص ده يا جماعه مش بيكا عاديه. ايه رايك يا عم في الكوفرت ليه؟ ايه رايك في الكوفرت ليه؟ هناخد راي مشاهد من المشاهدين معانا. الله لا بصراحة الله ينور. بصراحة حاجة عظمة على عظمة. يا بتنيهس عظمه على عظمه. بص بقى الراجل عامل لك هنا بنروح هنا، هنا بنروح هنا. يا جماعه بص. بص هتفتح. انت قلبك مات على فكره. لا قلبك مات. هو متربس من جوه. بتاعي بص بتتحط في الله النور. اكبر. بدايه سرير. يا جماعه اللي لسه داخل اللايف دلوقتي اكتر شير طم 125 يا جماعه. الخداديه يا جماعه، خداديه مطرزه مع طقم سرير ملايه يا جماعه مطبوعه قطن. ده يا جماعه ده قماش، ده يا جماعه تركي. القماش ده يا جماعه مش مصري، ده مش قماش البي تي ال، ده يا جماعه قماش مستورد. بص طب نعم ده مستورد. بص يا جماعه التفاصيل، مفيش مكان عندنا يا جماعه في مصر يديك الجوده دي. معلش ولا التقفيل الفينش ده. بص يا جماعه الفينش عامل ازاي. فرق. انا عايز فتله بس طرحه كده. لا وراحة سيبك من كده. الفتله. بص قرب هنا، قرب هنا الاول، قرب هنا. بص كده ده يا جماعه، بص اتفرج عامل ازاي يا جماعه الجمال. الشغل عامل ازاي انا جايبه لقطه كده كلها يا مع جماعه. بعضها. طب بقول لك ايه، الله اكبر. بعد اذنك كده هات يا محمد اللي جنبها كده، هات تحتها هات محمد اللي تحت على طول ده. بص ايوه. هات الصوره كده الاول. جيب انت. ايوه انا جيب انت ولا تحتها بقى. شو الطقم السرير عامل ازاي؟ طقم السرير يا جماعه معمول بريشه فنان. يا جماعه بصوا هم عايزين اكتر شير يا جماعه، اكتر شير يا جماعه ياخد طقم سرير ب 125 جنيه. يا جماعه بنفكركم اكتر شير معانا ب 100 طقم 125 اطفال. وري كده. ارفع كده. الله الله الشغل مصروف عليه. الله اكبر. لا ارفع زي ما كنت رافعها الاول. ارفع فوق ارفع فوق. اطلع 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 اطلع. ايوه. ايه ده؟ اتفرج يا باشا. شوفوا يا جماعه بندقايه. بندقية حلويات مستكاية. بص يا جماعه الجمال، اقسم بالله انا الشغل اللي خلي بالك يا جماعه، انا مش بهزر. انا لما بلاقي شغل حلو انا ممكن يتعب. لا عشان بطلع معاك انا في اللايف. عشان بطلع انا معاك في اللايف. لا انت بص الله شو الزيتوني. بص يا جماعه. لا الشغل الحلو برضه الله بيخلي اكبر. الواحد يبقى مزاجه حلو. اتفضل بجد والله يا جماعه الشغل بسم الله ما شاء الله. كوفا يا جماعه اتفضل. فرقكم يا جماعه. بصوا يا جماعه اكتر شير يا جماعه طقم 125. لا اتفرج ونبقى بص مفيش يا جماعه النهارده حد في مصر السبب دي يا جماعه. الشابلونات دي يا جماعه حاجه بص معموله بدقه، معموله بدقه. يعني معموله بدقه، مش معموله اي كلام، مش معموله اي كلام. طب اقول لك يا اسلام، انا بقول برضه انا عارف ما اعرفش ايه. ايوه ساحر ده ساحر. ولا اي حد يفتح بص يا جماعه الله امسك يا احنا حمو. بنعمل حاجات يا جماعه ما ينفعش نعملها. والله بنعمل حاجات ما ينفع نعملها. اتفرج اتفرج. طب بصوا يا جماعه انا هاجي في لايف برضه يكون في شغل زي ده كده وافتح انا مش فاهم معاه ايه. حتى الطقم بص. لا الطقم بتاكل بورشيتا. نكتب نقول تركي وكده. قلت لا ده بص يا ماليزي. جماعة. ده يا جماعه صناعه ماليزي. شوفوا يا جماعه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. تعرف تصرخ؟ تعرف تصرخ؟ ايه الجمال ده؟ تعالى بص الراجل عامل لك ايه الصنايعي اللي عمل ده رقم 8. رقم 8 يحضر عشان لو في ايه، في غلطه. يا نهار ابيض. يلا يا باشا نشوف بس المقاس كام. بص يا جماعه والله العظيم بس بسم الله ما شاء الله. والخامه ده يا جماعه بص الكشمير عامله ازاي. بص يا جماعه بص. طب اقسم بالله طابع بارد يعني ساقع عشان تنام عليه. ده يا جماعه ما يحركش. انا عايز اللي يجي ياخد يطلع يمسكها كده والله بارد. مظبوط والله طالعه من الثلاجه تكييف. يا جماعه ده القطن بيبظ منها يا جماعه. ما شاء الله. قفل يا ابو جود، قفل يا ابو جود. يلا شوف ده عامل ازاي. طيب يلا عشان ما نبهدلش عشان كده احنا هنبهدل الدنيا ونبص. فكده بقى احنا هنتشعلق. خش على الوانها. الوانها بقى. الله اكبر. بص يا جماعه لحد ده مفيش لون يا جدعان. صعب 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 بجد. يلا يا جماعه الشبكه تزيد معانا.
فعلا اما احنا قلنا اديله على قفاه لغايه ما يبان مستواه. اصلا ما كناش بنقول اي كلام من فضل يا جماعه. اما قلنا يعني بص اديله على قفاه عشان يبان مستواه. لا مفيش مستوى فعلا. بقول لك مفيش مستوى عشان نلعب سوا. طب ايه تاني يا اسلام؟ قرب يا ابني. يلا يا باشا. يا حمو. اللهم صل على النبي. شفتوا حطكوا فيه عامل ازاي؟ ايه الجمال ده يا جدعان؟ هو ناوي يعمل فينا ايه يا جدعان ده؟ لا الالوان نفسها عامله ازاي يا جماعه؟ الالوان عامله ازاي؟ يا جماعه انت عايز حته شغل نظيفه وعليك وعلى المكان ده. هيديك البقلاوه. الصرح الاكبر يا جماعه اهو. يا جماعه احنا ما شاء الله ولا قوه الا بالله بتوع تشكيل، بتوع مفروشات، بتوع تفاصيل، بنديك حته. هقول لك على حاجه. ما بجيبلكش مصنع تحت السلم واطلع انفخ لك فيه. بصوا يا جماعه. بص يا جماعه ده عايز هندسه. ايوه يلا يا جماعه سكرين شوت اهو. يلا يا جماعه. تك تك اهو. تك تك. يلا بتعرف زغط؟ ما بتعرفش زغط برضه؟ يلا بس تعالى. ايوه استنى. اتفرج يا باشا على الجو. يا جماعه اتفرجوا التفاصيل بالله عليك تفاصيل يا اسلام. لا الكاميرا بس هنا كده. بصوا يا جماعه التفاصيل اللي جوه دي يا جماعه بص تلاقي النقط اللي جوه دي مش طالعه بره. ما هو ده يا جماعه لو يعني تصميم تعبان او مثلا مكن تعبان هتلاقي الناطوره اللي جوه هتلاقي نطره هنا وهنا وهتلاقي لا بص اتفرج هات اي تفصيله كده يا اسلام بالله عليك. هي اصلا ما فيهاش يعني هتلكك غلطه مفيش ايه؟ حاجه اهو. لا ما احنا عايزين نتلكك. ما فيش احنا عايزين نتلكك. هنحرج نفسنا ما فيش. احنا عايزين نتلكك. هنحرج نفسنا والله ما فيش. طب عايزين نعمل ايه؟ هنحرج نفسنا بقول لك ما فيش. ننفخ اي صلايه. ما فيش هنحرج نفسنا. صدقني مش هينفع. طب ايه تاني؟ بص عليه تاني. تعالى ناس حمو خد يا حمو خد يا الله حمو. اكبر. ايه اللي حاجات دي يا حمو؟ تعالى بقى. تعالى كده لغايه ما حمو يلا بس اهو. تعالى الله اكبر. طب ايه وانت ما وراكش النهارده ايه؟ الله يا جماعه أكبر. احدى براندات برضه. تعالى نروح عن فوق نروح على الاضاءه. الصلاة على النبي. الصلاة على النبي. من جديد الفازه اطفال. يعني ايه اطفال؟ يلا ماشي يلا. حاجه خف العمل شويه بس اتفرج يا باشا على الجو. دي يا جماعه اطفال طبعا كان نزل منها يا جماعه من فتره الكبير بتاعها والاطفال وبقت طبعا يعني خلاص ما عادش بقى يا جماعه. كوفرت يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين كده بص تحس انها منفخه كده. اتفرج بصوا يا جماعه دقه التصميمات بص اتفرج ده تطريز. بصوا البوكيه عامل ازاي يا جماعه؟ البوكيه عامل ازاي؟ اتفرج بس على البوكيه. اتفرج على البوكيه قفل ضمك الاول عشان ما طبعا بص يا جماعه يعني شغل التطريز والكلام بقول ده لك ايه دي عظمه برضه الملايه. بقول لك الملايه ايه هتعمل ايه حمو ابو شيماء اتهور. نور يا باشا. تصور يا حمو. بص تعالى تعالى بالله عليك عشان يلا فيها بس طفرة. تعالى اهو. دي فيها طفره. فعلا تعالى شفت ده الله اكبر الله اكبر بسم الله ما شاء الله. ده يا جماعه قماش مستورد. يعني ايه قماش مستورد؟ مش قماش مصري. ده يا جماعه مش قماش مصري. يعني ده يا جماعه مش معمول هنا يا جماعه في اي مصنع ومعمول خاص. لا يا جماعه ده مقصوص بس مقصوص ومرفي في مصر بس. غير كده لا. اتفرج ايه اللي بيحمه اللي يجي على حمه لا يسح دم بس يا قلبه وهينام على جنبه برضه. يا صلاة النبي ابداع. طبق يا حمو. طب ما هنطبق بس طبق ده عشان ده طبق دي ما بتتعملش كده. هندخلها طب جوه. والله يا جماعه طبق والنبي. طبق ده عشان قلبي بيوجعني. من ايه؟ ما هو مش شو بص انا بعمل كده بفتح كده انا مش بفتح بعض. انا كده زعلان عشان عملنا كده. لا اصل طبعا لو قلبي بيوجعه انا كده. انا الحاجه دي محمد بيفكر محمد فكرني بالإطاحة أنا حتى. يا حمو اتفرج. ده يا جماعه التطريز عامل ازاي؟ اتفرج على التطريز واتفرج على الفيلم عامل ازاي يا جماعه. فيلم مدقوق صح. اتفرج. طب خد يا حمو طب نسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم عليه الصلاة والسلام. كله تمام برضه. الله أكبر. كله تمام. الله أكبر. الله اكبر. ابو جودي السفاح. الله أكبر. امسك يا باشا اتفرج. ابو جودي هتسمع الكلام ده. اسمع يلا يا باشا. بص اتفرج. السفاح ابو جودي أهو يرحب بكم. أصلا اللي عايز يعني يقتل قتيل، اللي عايز يغتال حد نائب في الامم المتحده ولا حاجه حقوق الانسان يروح لابو جودي. كله عندنا يا باشا. اتفرج. اي حاجه انت عايزها هتلاقيها عندنا. لا يا جماعه الاسعار يا جماعه عشان الناس يا جماعه اللي بتاكل عيش والناس يا جماعه اللي بتاخد جمله والكلام ده يا جماعه ما ينفعش. اتفرج. عامل لك بقى كل لون بس كل لون مناسق مع اللون متناسق. بص يا جماعه ماشي بص اتفرج بالله عليك كده. اتفرج على الجمال ده كده. والمكنه المشهوره يا جماعه مدينه المحله الكبرى طريق المحله طنطا الكيلو 6 امام قاعه دهب وقاعه السواد.
حمو قفلت الملايه؟ ايوه قشطه يا حمو. يلا يا حمو حتى بس يلا شو معاك كده؟ وريني كده. الله الله اكبر الله اكبر ايه الجمال يا فوجي؟ الله اكبر ايه ده؟ الله اكبر. اتفرج ايه العظمه دي يا جماعه؟ اتفرج على الجمال. بص عامله ازاي؟ اتفرج على الجمال. عظمه. لا ما شاء الله بصراحه. الله اكبر حاجه. يا جماعه دي يا جماعه حاجة الحاجات دي عند قريبه من حاجة 2000 جنيه يا جماعه. الحاجات دي يا جماعه بص يا جماعه احنا الاسعار عشان الناس احنا بنجيب كميات يا جماعه للناس اللي بتاكل عيش. طب يعني يا جماعه احنا ما بنقولش اسعار. انا ممكن اقول لك ديت ب 10 جنيه دي ب 5 جنيه يا جماعه ما ينفعش عشان الناس اللي بتاكل عيش. مره جنيه اهو يا جماعه ما ينفعش يا جماعه نبيع كله مش هيطلع نقول للناس في ناس كتير احسن مننا وارخص مننا كمان هم احنا غاليين. نشتري من الحته اللي يعجبنا بس احنا بقى بنراعي العميل بتاع البيت. تمام كده خطوه واحده مستحيل. انا مش السوق مش هيتعب معايا هطلع لك السعر. مش هيبقى السوق تعبان والدنيا معايا مش عارف ادفع بريسيت بتوع البضاعه هطلع احرق السعر. مش هينفع اعمل كده. احنا يا جماعه زي ما احنا مش هقول اسعار. بس اقول لك على حاجه؟ لو مش اقول لك على حاجه؟ حته اورنج واكل عليه. لا 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 بكلمك شو يا جماعه الجمال. الله اكبر. شو يا جماعه بص اتفرج على التطريز بس يا جماعه. كمان حاجه مخدومه. الحاجه مخدومه يعني ايه مخدومه؟ حاجه متكلفه صح معموله الوان صح. الفيلم عامل ازاي؟ اتفرج بص بالله عليكم كده تحس يا جماعه ان هي يعني بص معموله قطيف. هي تطريز بس مخدومه واخده حقها في خيوط التطريز. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. عشان قلت لك ايه تاني يا ابو جودي؟ يلا بس عمو الله اكبر. الله يا عم. لا بص الراجل عامل لك ايه؟ تعالى بقى. الراجل عامل لك ايه؟ عامل لك البوستر بنفس اللون ايه؟ نفس اللون. بص اتفرج. الراجل عامل واخد حق. بص بيديك حقك مظبوط. بص كده يا باشا بعد اذنك. اتفرج بعد اذنك اهو. يلا اللهم صل على النبي. الله اكبر. اتفرج على الجمال. اتفرج. بص يا جماعه الجمال. اتفرج يا باشا. اتفرج على الجمال. بص كوفرتا يعني كوفرتا. بص يا جماعه كورة بطانية دي بطانية يا جماعه. عيل صغير معايا يعني انت واخد عيل صغير معايا. ده انا عايشه في الباب اكل واخد عيل صغير معايا. بص ما شاء الله. بص ده يا جماعه الملايه بتاعتها اهيت. والميداليه اوعى تنسى الميداليه. لا هي دي. تنسى الميداليه اهي. بص يا جماعه عظمه بجد. عظمه. صور جنبها. يلا 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 يا حمو. طب ايه التاني معانا بقى؟ معانا حته بقى قتله. ماشي يلا عشان نشوف. ايه حبه انت. حتى ما هي لازم من فوق تطلع. قفل حلوه يا حمو والنبي عشان ما تبردش. طب نقول لي عنوان يا جماعه. بنسال عنوان بس. العنوان يا جماعه عمول مكه المكشوف مدينه المحله الكبرى. تلاقي المحله طنطا كيلو 6 امام قاعه دهب وقاعه السراج. شفتوا اللقطه؟ احنا لك يعني عشان الالوان ايوه الالوان بتوعها تيجي والله العظيم بتنور. بص نعمل تيك توك بقى. بص انا من تيك توك. ده ايه؟ العلبه دي فيها ايه؟ ده يا جماعه ده فيل صغير. طب بص اتفرج كده. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم ولا افتح يلا ولا افتح صندوق السحر يلا بسرعه. انت قفلت تاني ليه؟ قفلت تاني ليه؟ نفتح يا عم الناس متشوهه. يلا دي من اللي مفيش منه. من اللي ايه؟ اللي مفيش منه. اتفرج. بوم. ده ايه بقى؟ بوم يا جماعه. اتفرج. ده ايه؟ ده بقى. بص يا جماعه البندقيه ديت دي بندقيه. الموزه تاخدها معايا عشان ما تمشي على السلم. بص يا جماعه. اتفرج بس كده. دي يا جماعه كوفرتا تركي. اتفرج. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. بص يا جماعه ازاي. اتفرج بص يا جماعه. عشان دي يا جماعه دي بمبلغ. الله اكبر. الله اكبر. بص يا جماعه الملايه اصلا الكوفرتا وجمدان. جمدان. لا ده عمال يطرقع وعمال انت عارف انا بعمل كده. خلينا كده كرماني تحت اي عربيه معديه. الله اكبر. بص يا جماعه عامله ازاي. ده يا جماعه شغل تركي. شايفين كده؟ ده يا جماعه تركي بس بتقفل بس العلبه في مصر بس. اما الشغل ده كله يا جماعه كل ده يا جماعه جاي من بره. ده كله يا جماعه جاي من بره. اتفرج الخامه عامله ازاي يا جماعه. اتفرج بس اتفرج. دي يا جماعه تعتبر خدوديه. يعني شايفين العظمه دي كلها في خدوديه. يعني العظمه دي كلها يا جماعه في خدوديه. كمان اهي. اهم حاجه دي عشان ما تبانش على السلم. بيحدفوا بعض بيها برضه في الجواز ده. ما علينا بقى. ما هو انت ساعتها بقى مش ما بتعورش في ساعتها هتعدمك بسكينه شط. سكينه شط. بقول لك الكوفرتا لا انت بتهزر. هتعملها ولا ايه؟ هتعملها. هيعملها. لا مش هعملها طبعا. لا هتعملها طبعا. لا مش هعملها طبعا.
بقول لك ايه، لو جبنا مثلا 150 نفردها؟ ماشي. طب بصوا يا جماعه، لو جبنا ال 150، لو جبنا مش كده وكده هنفردها. لو جبنا 150 يا جماعه هنفرد الكوبرت. لا لا لو لا لا لو جبنا 150 هنفرد. طب يلا يا جماعه، عايزين 150 عشان نفردها. هو بص، هو مش عايز يفردها. ما تشوفنا رمضان فين كده فوق المكافآت كده بعد اذنك. يلا يا باشا. هات باشا من تاني كده. خد بس ممكن دي اول جنب. بص اتفرج يا باشا، اتفرج. الله اكبر، الله اكبر، الله بص اكبر. الالوان عامله ازاي. طبعا يا جماعه معاها طقم 3. طب بص دي يا جماعه كوفرت اهي 240 في 220. طقم 3 يا جماعه ملايه اهي كامله، ومعاه 4 خدادات. 4 خدادات، 2 للخداد، 2 للكوفرته، و2 للملايه. بص طب نقول تاني دي يا جماعه عشان بضعف معاها 4 خداديات، 2 للكوفرته. انت عايز كوفرته لوحدها؟ ركزوا يا جماعه. عايز طقم 3 على ماشي. عيني وراسي برضه، تنور وتانس وتشرب. مش حرمك من حاجه خالص. 7 دي تكايه، التكايه دي بتاعت السلم. احفظ. يلا يا باشا اهو. ايوه. طب اقول لك لون تاني. على فكره العدد بيزيد وشكلك هتفتح الكوفرت. لا العدد بيزيد وشكلك هتفتح الكوفرت. الله. طب يلا يا جماعه عشان نفتح دي يا جماعه. اهو. زي ما هي. اتفرج. والنبي سيبها والنبي. بقول لك ايه، بص طب بص العدد بيزيد. بص العدد بيزيد. يا خابي ده شكلهم يلا يا جماعه عشان نفرد الكوفرت اهو. لا مش عارف اهو. لا مش عارف. بص والنبي. بص عيل صغير. الله اكبر. صلى على النبي محمد عليه صلى الصلاة الله عليه وسلم. خد يا باشا بعد ايه تاني؟ هات الواد التاني يا ابني. يلا يا باشا كده رنا. حتى لنا الغطا كده. بص يا جماعه الغطا، بص الغطا بيعمل ازاي. الغطا بينور والمصحف بينور. بص بيعمل ازاي. بص اهو. محمد معانا برضه ولا مش معانا؟ مش معانا. لا ربنا. خد يا باشا بعد اذنك. ايه طب ايه تاني؟ يلا يا ادهم. يلا يا باشا هات يلا اللون التاني يلا. بص يا جماعه لسه معانا شويه فوط برضه، لسه معانا لسه. الله اكبر. بص يا جماعه الحته البوز دي. اتفرج يا باشا اتفرج. ايوه يا جماعه عايزين عدد يزيد بجد عشان نفتح كوبرت. الله اكبر. ده ايه؟ دي بيبي صغير يا جماعه طقم السير ملايه اهو يا جماعه من نفس الخامه بتاعت الظهر اهو. اتفرج يا جماعه طقم السير كامل اهو. اتفرج. ايوه كده يا جماعه. يلا النبي يا جماعه عايزين نزيد العدد بجد عشان نفتح كوبرت يا جماعه. يلا. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ انا بص انا هاخد ايه؟ بص بقول لك ايه، خد ده ايه؟ معلش طلع ده ايه؟ طلع اوعى اهو. بص اهو انا بص فرتك. يلا هتعمل ايه؟ خلاص يا جماعه هو كده خلاص. بعد اذنك ده ايه؟ هنطلع هصورها لكم بقى على السي بجد. بقول لك ايه؟ ايه؟ عشنا. خليها ماشي. طب يلا بقى. نعمل ايه تاني؟ يلا. احنا اللي عملناه كله عايز تعمل تاني؟ ايوه لسه العدد بس يزيد بس الاول. يا جماعه انا عندي وعد، لو جبنا 150 والله خليه يفرد الكوفرت اهو. انا جاي. انت بتجري مني ليه طيب؟ العافيه يا جماعه بس يا جماعه البطانيه. الله اكبر. يلا بقى سلامه سيب لي دي في جنبي بالله عليك. يا جماعه اتفضل وريني حلاوتك. اتفضل. بص يا جماعه حاجه بوم. ده العافيه يا جماعه البطانيه. وش بطانيه وش الله بطانيه. أكبر. وش امسك كده يا حمو. امسك يا حمو كده. امسك يا حمو. امسك. بسم الله ما شاء اتفرج يا الله. باشا على الجمال. بسم الله ما شاء الله. اتفرج. بص يا جماعه. اتفرج يا باشا على الجمال. عظمه. ده يا جماعه لحاف اطفال وشين زي ما انتم شايفين كده. ده يا جماعه لحاف اطفال وشين. اتفرج. بص اصلا يعني شغل التربيعات ده مش عامل ازاي. ما شاء الله. طب امسك كده. بص يا جماعه. الله. اتفرج يا باشا على الله الجمال. اكبر. شايفين يا جماعه العظمه؟ عظمه. بص يا جماعه احلى حاجه رقته في تدفيته. اتفرج يا باشا على الجمال. اتفرج. لحب بطانيه. الله اكبر. الوانه بقى الله اكبر. ده اطفال يا جماعه. يا جماعه الوانه كلها احسن من بعضها. ما شاء الله. بص يا جماعه كام لون. هجيب لكم على السريع. ده يا جماعه رصاصي. ده يا جماعه الكحلي اهوت. ده يا جماعه السماوي. الكافيه. بص يا جماعه الوانه كلها هي بس ما طولش عليكم. الوانه كلها. اتخضيت. يلا بتوع ربنا كلهم. ده يا جماعه. ده يا جماعه عامله ازاي؟ مفيش لون نص كم. مفيش لون نص الله اكبر. الالوان قنابل. تعال. ايوه تعال. ايه رايك في اللحاف ده بامانه؟ ايه؟ 100 صوته قاضي عننا. يعني برضه انا
طب يلا. طب تعال كنت وقع التليفون من ايدي والله. طب معانا ايه تاني؟ هنجيب ايه؟ هنجيب الوان الحاف. عايزين نجيب دي. يلا. سبحان كفر. بيصلي التراويح ده من ساعة اللايف بيصلي. ايه يا عم صلي التراويح؟ دي بقى دي يا جماعه بيصلي اهي. العصر بيصلي العصر. ده يا جماعه البندقيه. بصوا. ده يا جماعه البندقيه. الله اكبر. فرع على الدلع. الله اكبر. فرع على الدلع. يا جماعه ده بدون مستوى. بص. انا هرجع ورا عشان نجيبها كلهم كده مع بعض. الله اكبر. بصوا يا جماعه عظمه اهي. عظمه. ما شاء الله لا قوة الا بالله. يلا يا باشا. طيب ايه تاني؟ المفرش ده طبعا يا جماعه المفرش بصوا يا جماعه. طبعا يا جماعه انتوا حفظتوا المفرش ده اصلا. انتوا حفظتوا يعني المفرش يا جماعه انتوا حفظتوه خلاص اهو. ده يا جماعه الاطفال اهوت. تعال. ماشي ده يا جماعه الكبير برضه نفس النظام والوانه اهي. يلا يا باشا معاكم اهو. ده برضه يا جماعه من على الباب. يا جماعه طقم السرير اهوت. بصوا يا جماعه. فعلا والله من زمان على الباب اهو. يلا يا باشا بقى بص اهو. يا جماعه اللون اهي. يلا يا باشا يلا. طب يلا يا دفعه يلا يا دفعه. يلا يا عم يلا تعال. بس يا جماعه طقم الاطفال. تعال قرب هنا. الله اكبر يا جماعه. قرب. بصوا. اتفرج يا باشا على الجمال. لا بس النهارده الله بسم الله ما شاء الله. لا تعال هو القفه حلو عايزين كل مره على كده يا جماعه. حاجه حلوه اتفضل. يلا يا باشا. يلا يا باشا ايه ده يا جماعه؟ بص ده يا جماعه كده التكرارات بنجيبها لكم على السريع عشان ما نطولش عليكم. اهو. بص يا جماعه ده كل شغل تكرارات يا جماعه في حاجات والله مع الباب. يعني بصوا كده رصتين بقى رصه نص. بص يا جماعه ما شاء الله لا قوه الا بالله. ده حته بوم يا جماعه اهوت. يلا يا باشا تعال. بصوا ده جابها يا جماعه برضه اهو. ده اطفال يا جماعه وبصوا يا جماعه اشكال. وده يا جماعه برضه اطفال مجسم. بصوا الحته دي. بصوا اللقطه دي. طرقع ببلاش طرقع. ايه ليه؟ ايه رايك؟ سمعتوا يا جماعه طرقع وعور. طرقع وعور ولا يهمك. بصوا ده اطفال يا جماعه. شوفوا يا جماعه اطفال عامل ازاي. طب ايه تاني؟ تعالى الله اكبر يا جماعه برضه هنا تاني اهو. الله اكبر. كده احنا يا جماعه ايه مول مكه كده كفايه علينا النهارده بقى. كفايه كده عشان ايه لسه مول مكه المخشوش يا جماعه. مول مكه للمفروشات مدينه المحله الكبرى طريق المحله طنطا. الكيلو 6 امام قاعه ذهب وقاعه اسرائيل. طبعا يا جماعه شوف في شغل كتير برضه فوق بقى من الحاجات اللي هي ايه اللي بتيجي يوميا. ما شاء الله لا قوه الا بالله. مول مكه المخشوش مدينه المحله الكبرى طريق المحله طنطا. الكيلو 6 امام قاعه ذهب وقاعه اسرائيل. عشان نوصل بكل سهوله يا جماعه 012 250 55 99 8. توصل معانا مباشر اجيبك لغايه باب المول بكل سهوله مالناش اي حاجه. عايز ايه يا دكتور؟ بص خشوا علم علينا مول مكه هو اللي لينا. احنا وما فيش الا احنا. ابو نانسي وزير المجال وبعدوا عن اي عيل في المجال. الله اكبر. بص ما شاء الله لا قوه الا بالله. احنا يا جماعه عشان توصل بكل سهوله 012 250 55 99 8. توصل معانا مباشر يجيبك لغايه باب المكان. مالناش اي فروع ثانيه يا جماعه. هو المكان ده بس على الطريق مباشر. توصل معانا مباشر يجيبك لغايه المكان. نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.